Ambassa Tiprasa Press Club was inaugurated by MLA Paul Dangshu together with 9 members on Sunday. Khorang constituency MLA Paul Dangshu commenced the newly established Tiprasa Press Club by lighting a lamp. Khumlung Press Club President Angshumai Debarma, Secretary Ranjit Debarma, social activist Pradeep Riang, and TIPA President Gautam Debarma were present on the occasion. Tripura Kokborok Media House are progressing rapidly without following the other community media house, which is why the Tiprasa Khumlung Press Club is officially approved by the state government in a state-level journalism. Moreover, the Khumlung Press Club has taken the initiative to open a district and sub-district level Tiprasa Press Club. After the Amarpur Ompian Korbuk Press Club was established on the last 30th of July, once again 3 other Tiprasa Press Club was established. With the initiative of Khumlung Press Club, after the Ambassa and Tiprasa Press Club was inaugurated on Sunday, Hajamara Press Club was also inaugurated with a total of 9 members under Shidai Mohanpur sub-division. Khorang constituency MLA Paul Dangshu commenced the newly established Tiprasa Press Club by lighting a lamp. The program was held at Jagannathpur Guest House. Khumlung Press Club President Angshumai Debarma, Secretary Ranjit Debarma, social worker Pradeep Riang, Tripura Indigenous People Press Association President Gautam Debarma, Tiprasa Photo Media Association Secretary Amulya Debarma, and Khumlung Press Club Vice President Nipendra Debarma were present on the occasion. Khumlung Press Club Secretary Ranjit Debarma delivered a welcoming speech. Chief guest, Khorang Asuktheni, Bormanang MLA, Chini Paul Dangshu Hamaimaru, Opangabo, Botorakaham. Bermali Teo Hikeno, Chini Biskango, Khumlung Press Club ni President, Tako Khorang Sumade Burma, Tongo, Tripura Indigenous People Press Association ni Achukhang eva President, Tako Gautam Debarma, Teo Hikeno Chini Ganago, Dangshu Asukat Tongo, Oam Sedino, Luku Hamshamung Kainai, Tako Pradeep Riang. Abono bahayno bini joraka ham bermani bagi hambai margo ceng samani kok sanani bagi anak joraka bermani bagi ang tini Ambassa Tiprasa Press Club also masuno hambai margo baksa keno neimano tangri Ambassa Tiprasa Press Club bumung zakha actually Kelai ke sangatang kakak Ambassa Press Club already tongo, General Press Club abo, azagabu wanji betungo, Tiprasa betungo. Piabat ketalko ya sing Tiprasa Press Club tang mani ko open session, tapi dalam dalam saya logo, thanai next last Sunday wo korbo khazaka, kode Amarpur subdivision ni bumungo subdivision o Ompio khazaka, aro sing kaino Masalahnya, jadi jagawo already press club tunggu, jagawo Ambassa Press Club mereka bumung sekolah sekolah ini apa nulisin, kesana bahaya di belasan hebat kesalahan ini, wansok lagi. Ini sing kenapa manai, itu bah sarjana, itu bah sarjana, punya jagawo ekor jana, punya jagawo pondok jana, punya jagawo sekolah jana ke, kemudian khazak mani. Press Club Khazak mani abo kok tu mathumnai roni ba besin bi kaham kok tu mayan Ambassa subdivision ni joto Tiprasa eba Ambassa subdivision ni joto lupurok ni bagi bukasya kok tu makaham Press Club di samung dalai ki kotor Press Club tongnai kok tu mathumnai roni ba dalai samung kotor Abo kok toma thumoi awai mung khanya ni sini samung ya society o sini kotor ma bumika to kotor ma samung khaijak nai tong je samung abo sing sakang ni sini khlai hemani haike buskang jorara bo sing thangsang lai khlaine Press Club ni samung tego sing tini katal ba subdivision khajak ni tong mani jora kom ni bisingo nang khaija thani de sanani nago eba sanani musumbo Nanti sing Press Club kayawi sing Chini professional di samung mutang nai, eba sing kok tu mathum nai, kok tu mawai mung khai nai. Piaba Press Club tongani, obo kamung no jaga sing no coba nai, jora sing kawales kaya thang tani wo sing yak bisa jadi mano
लाजी जागै मानो हामिया कक साजागै मानो बुजागै मानो गोबां एक्सिडेन्ट गै मानो आबो हाय जरारगो जों ओंथों बो कुनो मीडिया हाउस नि बरक प्रिन्ट मीडिया न्यूज पेपर नि करेस्पॉन्डेंट ओंथों बो कासे यूट्यूब न्यूज खाने ओंथों बो ब्लॉगर खाने ओंथों हाय तो चिनि कम्युनिकेशन बरक आवन बगै जों गिरिनानि को क्रै केबो साया खायमानि ग्रैबो जोंनो याक्ति साइ दंके जोंनो हामिया कक साइ दंके जोंनो यासि सुइ दं थांके जों गिरिनानि को क्रै नरमि गानाव जों दङ जों खुमलुं प्रेस क्लाब आगरतला प्रेस क्लाब एमनकि गुबै हिंगा जों चिनि गानाव जतन दङ चिनि यागो चिनि गानाव हाबां दंनाय एडिसि हाबां दंनाय स्टेट नि हाबां दंनाय आईसी डिपार्टमेंट दंनाय प्रेस क्लाब खाजाक माने तेबो नांगौ माने कब्रक नंके नायदि जों चिनियाव प्रोफेशनल सामुंनाय खरसा रिपोर्टार नि बागै खरसा कक्टमा थुमनानि बागै स्टेट गभर्नमेंट नि बखाक्ति गोबां फेसिलिटीज दं गोबां मानसिनि सेक्साफोर दं आबनो किन्तु जों कुनु त्रिपुरासा रिपोर्टार मानिया कारण कांके आबनो ना थांगानो जों गभर्नमेंट बाय एप्रुव खायजाक रिपोर्टार नांनाय नियखेबा कुनु प्रेस क्लब नि मेंबरशिप ना हाजाक नांनाय किन्तु जों दाउ सोंना जायनाय जत डिस्ट्रिक्टआव त्रिपुरायाव प्रेस क्लब दं सब डिविजन प्रेस क्लब दं जों आबनि मेंबरशिप नाकेना दा इनके बखाव प्रश्न आसायमोन आजागाव एकदम क्लियर स्पक साजनाय होनके गभर्नमेंट एप्रुव प्रेस क्लब ताफोराखै जेकुनु स्टेटआव कायसेनो प्रेस क्लब आसामाव गुवाहाटी प्रेस क्लब दंमानि हाय त्रिपुरायाव होनके आगरतला प्रेस क्लब जों आरो त्रिपुरा सारो मेंबरशिप नाहानानि बागै दालाय कुटुक आरो मेंबरशिप मानानि बागै 10-15 बছর बनासिना नांगौ जराबो केबोदि कपाल तंखबा बेखौ मान आवन बागै जरा गायसावसो त्रिपुरा सानि बागै आलादा प्रेस क्लब नांगौ आबो सगुसि गया आबो गभर्नमेंट बाय एप्रुव खायजाक आबो हाय प्रेस क्लब नांगौनि जों सानै जरा गायसाव दाबो गंनाय जे हाबां जोंनो गसिमुं रखा खुमलुं प्रेस क्लब नि त्रिपुरा सानि बागै आलादा प्रेस क्लब दालाय दंथांमानिखौ जों दाबो खुमलुं बा शहराव दंनाय रिपोर्टार्स दक्सिनि आ फेसिलिटीज न मानखांगे गभर्नमेंट नि जे मानथाय सरकारनो मानखांगे गाबोथ अननाय मेल जाया नाबनि बागै जों वानसबो जेसे बिसिबो दंनाय खानथों सब डिविजन दंनाय खानथों डिस्ट्रिक्ट दंनाय खानथों जत कक्टमा थुमनाय समान बादे सरकारनि मानथाय सरकाराव चिनि फेसिलिटीज दंमारो मानानि नांनाय मानानि थांगांगे ताम नांनाय प्रेस क्लब नि मेंबरशिप नांनाय प्रेस क्लब नि मेंबरशिप को निको ताव आम्बासाव संगासे प्रेस क्लब खावलेखा अब फेसिलिटीज नाना बागै सिनिया गोबां आबर दिपटको जराव सबनाय अबन लोगेलि आम्बासा प्रेस क्लब नि जो मेंबरशिप ना हजार बारो कमिटि जे दंनाय बरनो जों तो खुमलुं प्रेस क्लब मेंबरशिप ने खुमलुं प्रेस क्लब के जों नांसायदोंगा आगरतला प्रेस क्लब हाय गभर्नमेंट बाय एप्रुव खायजा बे जों चिनि एग्रीगेशन कार्ड नि बागै चिनि हेल्थ इंश्योरेंस नि बागै चिनि गभर्नमेंट नि गोबां फेसिलिटीज नि बागै जोंहाथ एप्लाइ खालामनाय खुमलुं प्रेस क्लब नि मेंबरशिप हामानि यागो ताबो कमिको जेहेतु चिनि एडिसि हाबांगो चिनि त्रिपुरासा बदल बायदि दिगुलजाक रिजनल बदल बायदि दिगुलजाक चिनि हाबां एडिसि हाबां प्रमाणि बागै एडिसि हाबांनि बखतिबो गोबां मासायतो हालजागि दङ चिनि त्रिपुरासा कक्टमा खुंनाय बायदि हाबांनि बखति सुबासु one time financial help roko second go zaka baskan go officially lagi doing man health insurance khaja ni bagi process na haja gai kamo channel no enlisted khanya ni bagi sarkar ni hapang ni kabang ma ragi sa tamula la obono kintu sini policy goi ni bagi reiman nya gai dong ni sen khatong go sen wan so go datino policy ni thangai edisi hapang ni bagi go policy channel chini corporate channel logan state khajak nai every professional channel haikena professional media house haikena basa wei जों नि दफाबाय फाइट खायनानि बागै जों बुनि दफाबाय कम्पेयार खायना मथन इंगै माननाय कम्पेयार नि जिनिस देहा थाना थांखे जरा जराव जों थांनाय प्रग्राम दङबा बक्स हांखे दालाय जों खाना फैनाय दं त्रिपुरा हस्टेलाव जदि न 10 बाय जों त्रिपुरा साराव
जों बाये बाये जागाव वानजिरमनि हा हायना जों तिब्रासा हायना वानजिर बाय थानजाखौ दंनाय माने हा खांगोनके चिनि मानथेरगो बर' मा हायना जों मा नां माने वानजिसेने 30टा 35टा एनलिस्टेड खांगोनके बर' निउज पेपर माने 20-25टा एनलिस्टेड खांगोनके चिनिबोथ' गरै मान 10-12टा नां माने हियाबा ताबो कायसा कायनि न कारै कग्रो चेनेल न कारै गभर्नमेन्ट नि एनलिस्टेड गया गभर्नमेन्ट नि रांखौ सारब मानिया गभर्नमेन्ट नि फेसिलिटिस सब मानिया आबरक नसों भाइके माने मान भाइके सिंगाबनो आ फेसिलिटिस सब नसिनि बिसिनो नुइ मान आ नाहार मोनो जों दिनि प्रेस क्लब खालायनायनि जागा सब डिभिजन गुरुं थांनाय माने आसे कगल ज्ञान कग गोबां सालायनाय गैया सिङावबो इयागल खवायाव थांनाय नावबो इयागल हेजामाराव हायनोहाय दिनैबो जोंनि आगरतला प्रेस क्लब याव जामाराव संबो हायनानि कग दंमानि फिया बातिनि रबबारनि बागै बसकानो 15 आगस्ट दंमानि बागै गोबां प्रोग्राम मीटिंग बाय मीटिंग Likewise, the social activist Pradeep Riyang and Tripura Indigenous People Press Association President Gautam Debarma delivered their speech at the program. Ambassa Tiprasa Press Club Tripura Mothani Noi admission lo lamsoko bisas khayo buskamo jum je tini press tini je kaisa democratic country ni fourth pillar omone daitto jum nai thokeno tini Ambassa Tiprasa Club bising de jum no manai ne am koilo khayo ge abot bisino jum dabo आगे हम है कुरिखनो जों जोतो मानसाक चिनि तिप्रासा चिनि मीडिया उनो जों जेकुनु प्रोग्रामो जों बरनो रेंलिन हारो बरनो जों बाथ्राय कुनु सामखाया काम हमिया जों जोतो जागा जों बालके थांसाके जों सामख्राले जों केदा बुचियो सेक्रेटारि सामहायनो चिनि मा थाइसुक थाय जोतो चिनि Tinan bagai jung kaham hanya bagai ke jung tangsama tonggainai unity ma tonggainai jung kaisa society system mo jung ma tonggai system mo jung dang ke jekuno facilities no jung khaimea jekuno samu porasuna hindi nokni samu hindi society ni political kanam thong ba jekuno samu no jung systematic ke jung samu khai se chini mo success ngai Kalau boy yang tadi kolok saya, udah beliau, semua sini Ambassa Tiprasa Press Club bising tu, dari sini Khorang Press Club bising tu, sini Doha, sini area ni development, sini problem rumah, so tadi kisah, cuma solve tu kayak mana, ama cuma satu kali ni. Cuma, dari Paimanjat kira CPS tengah sini, endlesser. Mono belanja hambai maya paro, tiap hambai maya paro, Ambassa ni social work hai, cerita tu, mono hambai paro, dari sini secretary, tapi norok, terus kamu je media orang tu isu mungkin ramai ro, belanja ni mana nikah, jom mana ro. Kok batamu, sini je samung betul sini jalan. Sini orang sama tu sesuatu, kaham hai bahaya soi jaga orang tepanana, tepanai man, amun bagi sih sem, hancang mana na. Senjata tu jadi jata samung kaya ni tu, mobile tu ikan orang semua, bagi orang sini dia print media ni mesti samung kaya tu. Siapa? Senjata orang hai decision kaya, jadi sini berkan ikut susah ni. Mana kui kalau kan saya ni ya press lapor kayu semua. Kalau orang bagi sendol fan, kisah sekarang ni tu saya tak. Sudah orang hai situation saya ni je incident ni fan mana orang hai sini ya. Apa ni logi sini je mana hai shop je orang sen kebang ma sengaruh tu press club ni borok je jurnalis je sudah mana tu sini berasal sudah mana ya. Tamu ni mana mereka sini asuk sisuk ya, apa senja media ni tamu rules tamu, bahaya kaya na, bohong hai kelanya ke saya,
Our Rosa campus is happening. Our going to the Tanzania district for the Khorang Siui to Mani Simon to Marosia and Pesa Mota. Like an another, like a few now. Bascamos and Market Hunter to the table. To settle Hanging Malay. The house of the city or Ambassa Tiprasa journalist from American Habe one sugar protection market, Albassa to market, the Khorang Press Club for me, Chuamuto, Manai obligation to my and also the corruption in helping Kangan or Suamu Kangan. Since society go to Sakao Kanai, the some Kai, Tomani Bijak, Tomani Abos, and I carry Lima Line, Suba Lima Line. Oh my goodness, you don't know, so sorry, friend, one Suba the Kakava. Kaya sa kawang post kalian kami yung bago sa tanani ng malibagi Norway ko sa malay na yun balik-balik na lamso ko Norway ko kasi rakundi still ni je social siyang kanya bagi kuwi siyang mo baksa ko na. Similarly, the chief guest MLA Paul Dangshu also delivered his speech where he said about the responsibilities and duties of the media house and their ethics. Likewise, he also congratulated for establishing Ambassa Tiprasa Press Club and their new executive committee. Chini orni local social worker Chini ada project no ada yang lebih nol dalam lima bulan. Saya mulung press club ni president, Chini secretary, saya Impani President program hamle yabaru tenoro jara pok mahmai omno hamle yabaru oro jetu in house ba jibon sa pok saswana chini je fourth pillar ni jamani media apna ऐसे load of expression ni now load of expression ni mani karam gai media wo emotion बताऊँ, power बताऊँ, कैसा conclusion ना तू ही बिना नहीं, government ना कैसा जगह pressurize खाये situation ना conclusion ना तू ना नहीं, आ power media नहीं जानी, अब यार ना lot of expression नहीं, चुन नहीं on state hygiene और कबांग facilities करीबन उन्हीं मन Haipano, Chini jara existing tongi members ro. Borok asuke chai tongma bai dini Tiprasa media asuk sagawa kasa. Obuno Chini bagai onek thankful. Agiwo jungnubi mangha heartily busuk tong. District division reporters, data stringers division tongai. Asuk bai se, abo Chini delegation tong. Obuni sakama thangya. अब कवरेज में था यार बाद में लिमिटेशन आ सकते हैं किंतु ताबुक निजे सिचुएशन एमन के राइजिंग का एमन के क्रिएटिंग का जे we are free to deliver what the fourth pillar of the nation is saying चिनिया को पावर तो मबाबे चिनी आसु जरा भाई चिनी कुमलुंग Press Club no hamai maribu, or Ambassa Tiprasa Press Club no established kena bagai or branch no. Jara o Press Club, or Ambassa Press Club, jara tomai members no. Jo tono no best wishes you, ani kakak dia karo. Nora go with sincerity, with loyalty. Jate bui media no. Kalau bumurui blame kayate, jeta truth, jeta reality. Chini jara chini especially 6 schedule area pamais. Chini inconvenience no punugui government ibus kamu tu ibena ibagai no mewaje honesty, no mewaje job, no abna fulfill kena bagai ampoine. Tai once again all the very best in chini. Ketahui jetu khazaka, ani torok theke from my side, I will be with you all every time, directly or indirectly. Again, sim no norok by kerja, future of kerja thanai,
tai norno best wishes rui angan ko. Khorang Press Club President Angshumoy Debarma gave his speech at the end of the program. Omongka last Sunday also Chini Press Club inauguration kaya kaisa of the Press Club ngete kaisa ngete Korbo Press Club ngete omongka third Press Club inauguration kaya ko tirinyo Sunday haida no job subdivision robo Chini Tiprasa Press Club second especially subdivision no roman karena ke especially the hilly areas or the plain areas no ya karenai Chini Tiprasa je kasing dong sengai kasing semua suja agi puja Khorang Press Club Khorang semua langsung ni ke kalau 2021 no Khorang ni boleh kalau 2023 no semua start sengai nak kayu especially senang thang ke Tirinor kaisa space mangka space bolte no tiri Ambassa Tiprasa Press Club kaisa space mangka space no kaham ke no utilize ma khainai jon power ni logi responsibility galanya power pai jon power ni logi responsibility no jodi no thik dobe jodi no am jogi deng mi an ke aw poder perform than no gamni logi kaisa press club bolte ko kaisa no kaisa dugla kaisa ni aw kaisa press club bolte ar ekta kok salaimani jaga kok kaham salaimani jaga korno bhake suba laimani jaga ab hake nor press club miti bahino boro amsani boro khorang borong ni bukhani kok samni ekta thai na te ab se press club ge general press club tomani logo ikon singtani Tiprasa Press Club mang ka tamni ge Chini amsai bising ni Chini para amsai bising Buni bosomni jati borok jesepan reporting khayam thangni borok ni aro communication ke golang na thongnai te kok borok ni thangni language ke thangni sungler sung ok hilni asani bo ke sung pai sung buji ke sau bising buji ne gaban balai no sungte bo bi thangni mano sung para bising thangmano borok ni je lama ni jungja teimani ni jungja lawa to sung sok sung ni dro apya hamia gabahino sungdoan no sini responsibilities no sung sakau tui kaimano ke sakatu man lo lagi sungi samthana ke sini je MLA Paul Dangshu bobo sumbaino zora kaisa to mani ke bindri bo samano sung je press no te facilities jese pansa kono na je general areas ro ko man haina summa sumbo asta se khor bisa nai amoi sumban ram haino Asubai no antai problem thari ya karena sente kaini jago ini sini inauguration di bandar utama Khorang Press Club President hisabe Tiprasa Ambassa Tiprasa Press Club sini affiliate kaina haka ke borong ni committee je khazak mani on diger Khorang Press Club President Angshumoy Debarma announced the names of the new executive committee of the Ambassa Tiprasa Press Club. Shekhar Debarma was appointed as the secretary, Assistant Secretary Kalon Kanti Riyang, President Manish Debarma, Vice President Bishwajit Debarma, Cashier Uday Debarma, and Finance Secretary Shumanto Debarma. Reported by Shekhar from Ambassa, Chini Khorang.